abasirikare batagira ingano ndetse n'intwaro, imari ndetse n'ubutaka, igihombo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba ihanganyemo na M23. Mu mpera za Mutarama mwaka 2021, umutwe witwaje intwaro wa M23 wari umaze imyaka myinshi usinziriye nibwo wongeye kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubyukana imbaraga zidasanzwe byihuse cyane, wambuye ingabo z'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uduce tugiye dutandukanye muri teritwari ya Rutshuru, turimo umusozi wa Canzu ndetse na Runyoni. Umutwe wa 23 wahise washinga ibirindiro by'umutamenwa nyuma yo gufata ibice byinshi bigiye bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Mu mpera za Mutarama 2025, abarwanyi ba M23 bayobowe na General Major Sultani Makenga nibwo bafashe umujyi wa Goma utuwe n'abaturage barenga miliyoni 2. Mu kwezi kwakurikiyeho M23 nibwo yafashe umujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice byinshi bigiye bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ibi ngibi bikaba bishimangira intege nkeya z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo iz'u Burundi ndetse n'imitwe izifasha ziri mu mutwe wa Zalendo. Umuyobozi w'ihuriro AFC Colonel Nanga ahamya ko abarwanyi ba M23 bagenzura ubutaka bufite ubuso bungana n'ibihumbi 34 muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ibi bice bikaba bituyeho abanyekongo barenga miliyoni 11. Gusa igihombo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageze muri iyi ntambara kirenze gutakaza ubutaka buruta bw'u Rwanda kilometero kare 26,338. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahombye byinshi cyane. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatakaje intwaro z'ubwoko bwose zirimo Sukhoi, drone, BM Grad, RPG, AK-47 ndetse na za morutsiye z'ubwoko bwose zigiye zitandukanye. Izi ngizi zikaba ziri mu ntwaro M23 yambaye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ubwo habaga urugamba rwo gufata umujyi wa Goma. Uru rugamba rukaba rwarabereye mu bice birimo ikibuga cy'indege. Uretse intwaro ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zambuye na M23, inyinshi muri zo zarangijwe, cyane cyane drone za CH4 zaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Enye muri zo zaguzwe bwa mbere zarangiritse cyane, 5 zararashwe, indi imwe yaje gukorera impanuka ku kibuga cy'indege cya Kavu muri Kivu y'Amajyepfo. M23 kandi yambuye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibindi bikoresho byinshi bya gisirikare birimo amakamyo atwara abasirikare ndetse n'izindi modoka nyinshi za Jeep. Izo ngizo akaba arizo zitwara abarwanyi ba M23 ku rugamba ndetse n'ibindi bikorwa byose byo kubungabunga umutekano muri ibi bice. Umutwe wa 23 usobanura ko ukesha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intwaro nyinshi cyane abarwanyi bawo bakoresha. Buri uko habaye ibitero byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarwanyi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batakaza intwaro nyinshi cyane zigafatwa n'umutwe wa 23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatakaje ubutaka bunini cyane ndetse n'abaturage. Ubutaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatakaje bufite ubutunzi bwihariye nka Rubaya muri teritwari ya Masisi ndetse n'ikigega cya Kohota nyinshi cyane ku isi. Nubwo sosiyete zigenga zicukura amabuye y'agaciro zakomeje imirimo yazo, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntikigenzura ibikorwa. Mu by'ukuri nta n'igiceri na kimwe kibona muri ibi bikorwa. Uretse umutungo kamere, M23 igenzura imijyi ikomeye cyane ikorerwamo ibikorwa biteza imbere ubukungu ndetse n'abaturage. Bimwe muri ibyo bice harimo Bunagana, inzira inyuramo ibicuruzwa biva mu bihugu bigiye bitandukanye nka Uganda byinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari kandi umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru urimo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye byinjiza abaturage agatubutse. Mu bice M23 igenzura kuva Bunagana kugera Bukavu, M23 yishyiriyeho abayobozi bayo mu rwego rwa gisivile ndetse na gisirikare kugira ngo abarenga miliyoni 11 batuye ibi bice bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi biteza imbere. Aba baturage usanga bishimira cyane M23. Ibi ngibi bikabishimangira neza ko batakibona leta y'Kinshasa nk'iyibagenga. Binyuze mu mukangurambaga, M23 yashoboye kumvisha urubyiruko rwinshi mu bice bigiye bitandukanye igenzura ko M23 iri mu rugamba rwo kuzana impinduramatwara mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi nibwo bemeye kuyiyungaho kugira ngo bagire uruhare mu kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba basirikare bakaba batorizwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo muri teritwari ya Rutshuru. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yapfushije abasirikare benshi, abandi baza kwinga kuri M23. Nubwo nta mibare idashidikanywaho, abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baguyemo mu mirwano bahanganyemo na M23 kuva mu Gushyingo mu mwaka 2021. Gutsindwa kw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushimangira ko bakubititse ku buryo bukomeye cyane. Ibi ngibi bikaba byaratumye bahindura uburyo bw'imirwanire, bibanda cyane mu kurwanisha imbunda zirasakure, harimo indege z'intambara ndetse na za drone. Impfu z'abasirikare benshi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zashimangiwe cyane no kuzura k'uburuhukiro cyangwa se morgue kw'ibitaro bya gisirikare bya Katindo biherereye i Goma. Ibi ngibi bikaba byaratumye Colonel Dr Muyumba Lumumba wabiyoboraga asaba leta ndetse n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO izindi morgue zishobora kuba zakwifashishwa zigashyirwamo imirambo.
Mu basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bapfiriye ku rugamba bamenyekanye cyane harimo General Major Peter Chirimwami Nkuba wayoboraga intara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaba yararasiwe hafi y'umujyi wa Sake ubwo yaragiye gutera morale abasirikare bari ku rugamba rwo gufungira amayira ya 23 kugira ngo idafata umujyi wa Goma. Nyuma yo gufata umujyi wa Goma, M23 nibwo yatangaje ko yishe abasirikare benshi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi benshi b'ihuriro ba Wazalendo bari banze kumanika amaboko. Iki gihe abarokokiye muri uru rugamba nibwo bahungiye mu Rwanda, abandi burira amato mu kiyaga cya Kivu hanyuma berekeza mu mujyi wa Bukavu. Muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, abasirikare benshi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abapolisi nibwo bahisemo kumanika amaboko. Bamwe muri abo nibwo biyemeje kwifatanya na M23 mu rugamba rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abangabo nabo bakaba baragiye guhabwa imyitozo ya gisirikare Rumangabo, aho basuwe na General Major Sultan Makenga abasezeranya ko imibereho yabo igiye kwitabwaho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashoye imbaraga nyinshi muri iyi ntambara kugira ngo ibashe kwambura M23 ibice byinshi yari yarigaruriye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibwo yaguze intwaro nyinshi zirimo ibifaru, indege z'intambara za Sukhoi 25, drone za CH-4. Izi ngizi zikaba zarakorewe mu Bushinwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoresheje abacancuro b'abanyaburayi aho bahembwaga amadolari agera ku 6,000 ku kwezi, ndetse n'abasirikare b'u Burundi aho bahembwaga 5,000 by'amadolari buri kwezi. Ikinyamakuru Africa Intelligence gisobanura ko bitewe n'iyi ntambara, ingingo y'imari y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuye kuri miliyoni 459 z'amadolari mu mwaka wa 2021 igera kuri miliyoni 700 z'amadolari mu mwaka wa 2022 igera kuri miliyari 1 y'amadolari mu mwaka wa 2023. Ingingo y'imari y'igisirikare yakoresheje cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2024 nayo yabarirwaga muri miliyari 1 y'amadolari. Kuva muri Mutarama kugeza muri Mata mu mwaka wa 2025, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakoresheje miliyari 1 y'amadolari. Aya mafaranga niyo yazamuwe cyane na gahunda yo kongera umushahara abasirikare yaje gutangira nyuma y'aho M23 ifashe umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Amafaranga menshi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashoye mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyabujije M23 gufata ibice byinshi, nubwo intego yari ihari yari ukwambara M23 ibice yari yarigaruriye. Kubera ko M23 ari igenzura imijyi yo ku mupaka nka Bunagana, Goma ndetse na Bukavu, M23 nibwo yasimbuye urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinjwa binjira n'abasohoka DGM. Urunguru rukaba rusanzwe rugenzura serivisi za gasutamo. Ibi ngibi bituma M23 igenzura ubucuruzi bwambukirana umupaka umunsi ku munsi. Umuyobozi w'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Len Tasoba, aherutse gusobanura leta aziko kutagenzura ibice byo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo amabuye y'agaciro. Ibi ngibi bihombya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo 4% by'amafaranga ateganya kwinjiza mu misoro muri uyu mwaka. Mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'iki gihombo, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibwo yafashe icyemezo cyo kugabanya amafaranga agenerwa ministeri zigiye zitandukanye ndetse n'imishahara y'abayobozi b'ibigo bya leta. Minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Judith Suminwa Tuluku, muri Gicurasi 2025 nibwo yasobanurira abaturage bo mu ntara Chikapa ababwira ko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahombeje iki gihugu amafaranga agera kuri 1.7% by'ingingo y'imari y'iki gihugu. By'umwihariko muri iki kiganiro twagarukaga ku bihombo byinshi bigiye bitandukanye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahombye muri urugamba ihanganyemo n'ingabo za M23 zirimo indege z'intambara za Sukhoi, ubutaka ndetse n'abaturage. Nge mwabanye muri iki kiganiro ndetse rero muhumuza andi makuru ni mukanya.